nayo sibe nayo ningathi ama-election nibuke umuntu ezalene wakhejonini into zayitya namhlanje ngizokubethemba amvotela kusasa ngakwenzela into namhlanje sikhumbula kabuhlungu ngoba siyathengeka uhle kulamba apha esuswini otapho ngoba njengoba uthengeka nje neyekukilizwe sibe thina singekakhuleki usamile utata betaba ngoyika ke ngoku kodwa sifela into ethile abo bantwana namhlanje namhlanje sizofumana kuwe chief wepa wethu ne-ofisi yakhe masike simbambiseni sikuba ngaba kuthiwa uyakhutshwa ngale ndlela angazi wakhitshwa ngezitulu sibe naye namhlanje sibona abantu ababhetele abanjengoba ukhalaza abangakwazi ukuthi kuyezayo namhlanje sibona abantu ababhetele abanjengomsofi abangekathi uba iphi le nto enjalo kodwa namhlanje sifuna ukuthi ukuba ngaba kuzawuba usofi yinto engento namhlanje ndithi abanye abantwana bethu bakuma-green beans ngenxa yakho ngokuba ngaba thina asikamsapota lochikwepha wethu madoda mazembisa waphakamisa sibehanga bakwapha kuba ngabakhulekana ngoku siyivulindlela ngezelo sizayivula njengoba sesibabona ayaziwa South Africa kuphela ikhona phakathi nehistory yayo kodwa ke akubekho abantu abaphakama bayibakanele ube ngale yazi into ke ihlaphiwayo ke isemthweni ushifuka abadlulayo isitotha bebengenayo i-authority or i-chance bangayenza lento but babone ukuthi ayibalulekanga or bayibone ukuthi khona ezibane esedlwaleni kunanomlando walapha epholaphana so ke into ibaphi ibe semthweni sizocela izithelo zolandela ezibini ngicela zibambe zethu iyouth yelo xesha lelo babhukile izakhathile ngeyouth yalapha ikhaya idayibo kwaphakisa iyouth engaka sikhona siyouth wawungekho ufana nam sithetha ngeyouth ayikhona ngelo xesha usisi Matokazi nokombe Kuthabana ukuba ngaba ngowaphesheya kwaba babethayo sikhangele sisawufumana isibhamu nento sinikeze wethu siyenzile loo nto ba abanye oomama ibisithi xa ifika laa into elayishe amagulu afela apha eqabe ipolishi ebusweni ngexesha lokulo abanye oomama babethila umzimba wabo bebe phambi kweyinto amagulu ajike kuba kaloku akazange awubona umzimba womntu omnyama ongumama siyiqhubile siyenza loo nto kuzothathwa ngo-1918 sathathwa ngamadoda athile amephola bakhe singoomama abayi-6 bathi masihambe mkhulu umsebenzi osiwenzayo njengoba sihamba phakathi kwabatata maketshone lapha kwabhriji sathola kwabhriji sayojima apha umntu andiqhubhele obusekhona apha elizweni ngomnye umfana ephambi solwandle babezijimisa apha kwabhriji ngumnakele inyayo namsendinayo ngo-91 inyenye enjaba ndenze loo nto yandinyanya le nto ufe umntu phambi kwam ndikhale esongizana ndafuna uphindisa siwuqhubile ke loo msebenzi kukho umama owayemhlophe
kuthiwa ubaba kaThana uNtuki esiphuma pha ngeveni kaVumani mna kwaningemi nabhangejo apha esandleni ngithathwa noba ndophukile ke yena uNtuki uyasithetha isuthu nakusazi umuntu wasemsebenzini sihambe ngaleveni udrayiva ngokwakhe siyakhangela pha elokishini into yoba abantu abafana babethu bandani sibuye sizobona abantwana bayazi ukuthi abantwana apha bayazi sibuye sizobona into yoba khakelingene kwisikhathi esithile phayithokoza nokuphuma kwesipiti omama balapha bayenzile into omama balephola bathi balile ngendlela mandibuye ke ndizapha yekubuhlungu maqabane into nayo asizuthetha kakhulu ngoba apha sikumphakathi sizinhlangano ngeenhlangano apha sinaba abantu abaqhawuke apha ukuthi singu-ANC babona into yoba u-ANC akasebenza nizithethe zona kodwa bahlali basepholapati sinake siyilwe yona into yoba ipholapati negreenfield ayiphinde kwekwiipati ezophatha ayizubakho noma sezibhidile ayizubakho ezawuphatha apho pholapati negreenfield yayazi loo nto leyo funeke umakhombethi siqine funeke sisebenze funeke sihambe siyovota abantu abangakwazi uhamba funeke bathathwe bawuvotela inhlangano yethu uyayenzi akakazuphela yinto njene eyenziwayo nathi uyayenzi usezakuphatha naba bamfileyo abamfana bakhangela imali apha ikhoyo ade befuna imali abanye babephethe Sinake umsebenzi wethu izibhamu sasingenazo into esasiyenza egaraji inje kwakuyi-crack garage so i-protection yala garaji yayixhomekeke kuthi so ukuze sibaprotecte okanye basinikeze i-25 litre yepetroli sasine-ofisi eyayisezona apho besihlala khona sisenza ama-petrol cost ngoba into ebesiyenza amateksi abantu abase-Cape ngeloxesha amateksi babengekabi nabo amateksi ebejika nakwasini so thina into ebesiyenza besiphume zona sihambe siyobusela amateksi ngepetroli xa iihipo zisiya phana siqendeleke thina sixhosa sihambe siyekonferenaisinkosi sifike sitshise nalapho sithe sawubona ukuthi umgangatho uyasixhomela sahamba sayofuna uncedo ephakathi safika sabafumana ufana futhi safike sabafumana amadoda namanye amakhopeti sabuya sazihlala epholapati sacinga ngestrategy uba masenze kanjani eyona nto ebesiyenza besithatha abantu abakhulelwe sithatha abantu abadala sihambe sobacelela idibaka ngokubuthongo ebesingayazi kuthe kakuhambe ixesha bafumanisa ntoba basinomama ababelizwa ngoba bayavila ngelo xesha babesuka apha abantu babhekenamibhia besifika sinegotiate kubo sibaxelele ukuthi ningabalaphi ipholapati sikhusela nepholapati kulapho sakwazi ukuthi sibe nentombi intombi yasithu umntu ebesinceda bingaphethe noxa nje naye kwathi kwawukakubi wangowokuqala into baphamba nezinkutha zosidisipline kodwa esazi isizathu soba senze into esasiyenza ngoba ukuza kwakhe yena azosidisipline
sasisilwa sodwa i-SDU yethu ne-youth yethu. Wafika ngamagunya woba mina ni-ANC Youth League njalo niyakhonyana anizusenzela nizawuthatha umthetho ukuthi basicelebrate basixuthele. Ekusixutheleni kwabo kwababuhlungu ukuthi ngoba kulapho safelwa khona ngolika, kulapho safelwa khona ngabantu abaninzi esithi xa sihamba sishonga amaqabane wethu. Iinkokheli zelo xesha bezingasihoyanga. Kunotata owayesebenza eBruwari abathi Tata Khalipha wayesinikeza i-BM yakhe esihamba ngayo siyevala siyofuna ibhasi. Kule bhasi esifika phaa ibe ngumtola ibe ndim ibe nguZimisile Mathishu sinegotiatele indawo eyi-1 eyoba kuhanjwe embuka siyongcwaba eMatateni siyophethela eMatateni kodwa izidudu zethu ze-Youth League sizithatha zonke into esiqiniseke ngayo udrayiva sizamlawula endleleni uzakwenza into efuna sithi kwenzekile. Emveni kwexesha uMamuni wasinika intombi izibhamu zethu besizifaka phakathi kwekhofini ngoba siyazi sizawusehlela endleleni. Abanye bethu safundiswa ukukhulula isithoko. Uthoko wasigubhu nguye owafundisa abanye bethu ukukhulula. Sizithathe izibhamu sizifake phakathi kwekhofini. Xa sifika endleleni kwi-roadblock sithi xa simiswa siveze isitulo sisho wasinceda notatomisi esithi sawungena kwasekwakaye singaseshwa. Kodwa iyena nto ezikhalazela kakhulu kwiinkokheli zethu isapoti bebengasiniki besizibonela thina ukuthi abantu bethu beyingokusibani abanje. Kodwa ke kuyo yonke loo sabulele ngoba izindlu saba nazo and izindlu zokuqala kuphela kule rola abweweholo and igama lalanawo ukhona ubhuti kwiyu esasimbiza uMajolombi wathi bayethiyabela wathi matikasiseshi ngoba kwakikhompyutha sasiyizindlu sodwa eyona nto ndisayicela bekwiinkokheli zethu ezikhona apha iphula bantu sinezindlu ezingasenabandikazi. Abandikazi basweleka kwashiyeka abantwana. Ngoku kafikwa apha kuzokwenziwa inguquko kufikwa kulomntana kufunwe i-information kanina angenayo. Uzayithatha phi i-certificate kanina? Uzayithatha phi izinto zikamamaki ngoba ebengekho ebengazazi and ezinye zazo xa kwafakwa amagiza zadona zingafakwanga. So siyacela kuyo yonke into eyenzayo ezinkokheli zethu xa nisenza i-development nibeke into consideration yokuthi ezinye izindlu zezabantwana oonina abana-information yabo xa kufaneleke benikeze zonke izinto sicela banikeze ndiyabulela. Because it's a before. So we have not to anyway. But in a day because I know he is President. I know he is President. I was there during that time. What I want police and something is not family. More MMC people who targeted this day. Timing was very, very good. Because Maul Check and the representative is in this dark. The representative in 2016, Lava for South Africa. The representative the commemoration Yamamoto was a Polaba. Libuye Unawonke. This will honor Lauta because the Lava Lau.
ilanga elikhulu namhlanje. But ke maqabane ngizama ukusho ukuthi yazi into emangena la angifonele ukuthi abantu ukuthi ucela ukuthi ngizoba ispeaker. Mangena ngibona amawethu wabuya leyanto yakonto. Athi mangibona le ngubo lezi ngingene umoya wami songasekho right. Because I know ukuthi kunabomama today abanganaba kodwa. Kunabantwana abakhula banganayo lento yeFalafika because of the situation esasayithokoza. And into engenza ukuthi ngibe nalento ngeBhola Park is because impi yango-90 it was well planned, but iBhola Park yayingekho prepared kodwa yayimela leyo mpi leyo. Yayimela kudala le mpi kwathathwa amadoda kwelinye ilizwe lase-KZN about 30,000 yayotrainwa e-Israel eKapri, babuya bazodeploywa kuyo yonke iSouth Africa, in particular eGauteng naseThokoza. Iqiniso fanele silikhulume matabane ukuthi iBhola Park asikhulumi ngoba sithenga ubuso bethu, sizonitshela iqiniso. iBhola Park liberated iSouth Africa because if zange beme because nathi sathi masiyijoyinile bibe sekune-foundation sonke besibaleka sizothola izinto eBhola Park siphume sihambe so into enza ukuyisho ukuthi even namanye ama-township abe nesibindi because of iBhola Park, they stood up and bayifaced again. Baphethe imikhonto, baphethe izagila, baphethe imbasa. Into esi-experience alayoshini, it was painful. Ukubona umntana womuzi alele estradini. So ngizama ukuthi maqabana ngifuna ukwesisa isikhathi because ngiyazi le event ingabantu abadala abanezifo ezihlukahlukene. I'm sure by now seyatsho lana ukuthi kufanele kube nento engene emlonyeni. But ngalawo makhala ngicabanga ukuthi kwiinkokhelo ezizaba khona ngithi siye ekhethweni asasa ezizoba khona masiyithathe le nto siyibeke lapho. We know ukuthi iBhola Park izinto zenzeka, but abakhona abantu kungena bamamele bawitnesse nale situation. I think singathola a broader space lawo wonke umuntu azoba ngaphakathi awabona amavutho mawangena, so that sizokwazi ukuthi noma ngabe iy'nkokhelo ezikhona enye into ngiyezwa ziyakhalwa amaqabane ukuthi iy'nkokhelo selizinyukile bese ziyaziflathela. Kodwa-ke mina ngithi into inkulu soze umazi usayo ukuthi usileha wangiyofaka kaloku ningabahlali nine-right ukuthi nisilethele usayi kodwa besifuna uthemba asikhokhele because siyazi uzawubuya uthemba azosijonga. Kodwa uyafuna ukwesa isikhathi yabonga Professor Director bona ukuthi inamandla angakanani abanye abantu ebantwini bakubo kuma-Afrika. Ingxaki senzile ngokwedolophu. Ngokwami bengingayithandi loo nto leyo, masisebenzise isiRhawuti njengasekuqaleni. SiseRhawutini apha umonakalo siwenzile ngenxa yedolophu, kodwa-ke ulithemba ngoku njengoba bendisoloko ndikhona apha umoya wehla ngobasekho kuloo ndawo. Ingangifake singaphinde sibuyele kuloo nto yosebenzisa idolophu. Enkosi. Phambili ukubonise nami ukuhleli ngaphambili zonke Chief Whip General Ngwenya and the President Sambo ngithanda ukuba mde owami umsebenzi ukulela sakhe ukulela lento yanamhlanje ebe yaba yino i-success impumelelo enkulu engaka
Yisithi kuni amanyange akwaXhosa anani amanyange akwaXhosa athi mayibe ngoku into yokokuba sibulalane sisodwa. Athi namhlanje ezinkokeli zasishiyayo zisishiyela into yokuba sikhululeke sifumane umhlaba wethu, masilandele loo nto. Sifune umhlaba wethu sikwazi ukulima amasimi nophuhliso esizabe silenza kwiindawo esihlala kuzo. Kumdlela kulwandle zwelonke singabantu abanye sonke kayisiki siyafana sisonke qha ulipondo umbombane ulixhosa sibanye sonke sehlukanise futhi ngoba sithetha iXhosa sonke. Enkosi.